Tabol kwe montedriti ya karika bombere ni rais wa ndiguru ya Kenya na idriti ya kilunga ndene ya kadetuka mumiru na ikra mawira na kabomba including kuwa mutindwane ndio kedra yukaya city ya mwana mantengi ya maingi koni barabara no kanani ontokeda tukera kiato menyene ndi impact ya the president's visit kimiru ni riko na kinya mantu nende yegie utungiria na kinyakwe ya kwa chama ni mantu yangitokeda tukera kia na kinya witi na mbere ndene awand mwanya na kinyamiru at large na ni ontokeda tukera nena moni wetontu kweruare George Kinyoba ingeba muchia vuguvugu okiathina machuku ntego mede okiathina na iko transkuru karibu sana bwana George akethia mutege no mwire ina kukungo umite ne bwega mutegeri wetu wa TV ngoso ngokethia rukirwa narua na nkuruki ngokethia nkwire ne bwega no ntuba kugwatanira na bautu mubango na juju rukiri mbuge ari ori Kenya nontu weru TV nayo ni TV ya national ehona gwanthiguru cia ome Kenya na miru yonde ukebera mitambone tutegere visit ya president na siasa cietu cia miru na twite na mbere tugwatanirite na tukiambiria bwana George DCP kuendelea atia DCP kia makere ya Key Strong ambuge Key Strong na kia makere ikyo kijite nuregirwo munene okia mauge goro auga kia magiki nikyo kino kia narua na roju ikyo kigwatirite au opposition ni gwatirite after ODM kuthira inya ODM ni ethirire ODM kuthira na ndiki ya magiki ya DCP ikyo kiatikire advantage na kia yukia kanya kau na DCP kia ma very strong na gikarungika candidate kona ciothe cia Kenya na DCP ni kia makira twirigirite muno kithirwa kirungikite president uro katha kuma 2027 ko kia strong na DCP tena ubaguzi ni kweruka mbia mabionde nontu DCP eri coalition ni jerea thithitwe ni Kenya thithirie Kenya kwanza meambere Kenya kwanza eri unda baungana na bia mabibingi na Kenya na bibingi nimene bathithia gintu gitagwa Kenya kwanza Kenya kwanza nayo erita president onthiguru cha William Samoei Ruto so DCP nayo nigwe kuthithia ni kujukia bia mabingi waipa ikajukia PNU Jubilee tonye from there na ndiro aria roja twaranirie na etone uroka ukarungama ari president urabagetania wende bende na William Ruto na ndina uma uroka jukia bendere eu tutikwenda kuwa buthai uro tutikwenda kuwa imana uro karungama no tunuje siasa na ingimu ikarate setha gwara tutikwenda kuwa ni uro kaumira thai lakini rwari rukeja lakini turuge kiama ya PNU kana bia ma UMP bio thibieje bitonyara from there rwari rukeja methene twaria rwari ru from there na rituone no kakamata bendera na no komba kureta meyakira giga rwari rukeja katukarie tuge kiama giki ogwe wejori PNU ugo weja we PRP ugo weja we waipa na ndi ugo korua biuria twata tukaremethene na kinya DCP ethereo turie na ndi no kethirwa aki no kiama kira gikare uruo kare ta senator bangana ngabana bangana MP bangana MCS assembly kare ta bangana na batege iketumye uronaga DCP ikija guku ikamba kuija kethiri na mithikari nturi beja bathiuruka miru yo bonka bageta kwa Karonzo bakathiuruka na Karonzo wenka weta na ara westani bakariungana na tembea wenka so ikuthoma ground na tuona no ring ground ine sure so from there na ndirwa ruru eja na ndi tukeje tukinyire na tuone kiama giki ikyo kiureta MCS baba ingi MP baba ingi na ngavana baba ingi so ikyo kibati kwewa bendera ukamata bendera ya president sure so na ndiro gono rukario na kuma una ndibe uguka kamata bendera beta bakamenyane na William Samoei Ruto wow na William Ruto wethera ukiwa tana arari miru ntuku ya Sunday kana ntuku ikiumia berinya twailia kira rais etherite yakyo na ikirwe I'm sure no athiatire nyauge bwa MPs bamiru kwebunya batarigana rito yake boya kwebamwita Uhuru Raila exactly what's your take kindiunga ya rais nuko naka president leaders bamiru na kinya kwe mubunge wire rwa eto tikwaria manto amira rwa eto tikwaria manto security atogure ni atoko na manto ige ndiunge rais abunge bamiru bayugiria kanya kau kuremia kanoke that keep the president
nä bwega gä ntå kä a mbere ndiongera ici kå rä u ndambätega na ndemeconi äkari nä rambitanä re må no na gå kara kå ajä te akä jaga mä ru na wandä theni akarakara akä ja mä ru igå kå nthomithia gå kanthomithia kweri na kura itiyä ka no ndå gethä ikaiyä kwa å rä a ntå bauga kura ikaiwa theni atä ona nje gå kara akä ja na akä bari-inä so kwä ja kå rä a gå kara akä ja akä bari-inä kinya wengwa na firi tena igitwe kwina impact yani one time ni musumburite mono so mbuge kwija goku wa gukara kijaga goku gwetu kura twitanire kura itieka waja iri mbuge thirikari ni umire njirene kana jora ugwa ngari treni kuma reri-ini ko thirikari ni umire nyamwirene ni umire njirene yo Nuje ngari kinya gethane gwetithagia abo na imana wetete Nairobi ukaigwa we comfortable ekeja kwebera kiyero raini gakinya rutere kinyote mama implement yu na kerere ire keja na une mpingi mono na nio kerere yo kuona nandi nio kerere yo kuona kindiki ate kumba ku enjoy ofisi Ruto ate kumba ku enjoy ofisi nuntu thirikari ni umire rainine yaumire rainine ate thirikari yakente kwanse kujukia wathani yethire Kenya inera nduri 80 something trillion ekweja yathithia makosa antu ingana eri era nduri ria 80.7 yere thiria mbese iria icokana rithithia policies isikinyira mwananchi gukurukira kawa policies ya kawa kari wabwega majani jari wabwega iria riri wawega na ndi mbese iria ciina maki mwananchi na ndi ejetwira nindarire kawa bwega indarire majani bwega na kinyera ndo ndethire gitare Uhuru Kenyatta nindarire rionde de China na ryo tutine randu so na ndi ayathithia ora boy Kibaki athithĩtie policy sindongi mwanka mtu mwako mtu thoko mtu wonda kaigwa ngaliri so thirikari nĩ umire raini-inĩ iji nĩ njukirie the wrong way njirete ire yatere yeja yambiria on top irandu riria yambiria kurekebisha sa uje na ndio iragwo ka ringithia kithura kuote na ndagara na ndio ringithia sa ito ije NHF pengine ni kuiwa ubaugaga lakini ntonaga kwagirite NHF thaiu wena thina ici itanga ni kuringithia NHF abati kwamba gwetera ugacoka ukeja kuija gwa affordable kenda tukaraja Singapore kana South Africa kana South Korea na ndi nyomba ile yesi ciokiritie nthigurira muno lakini orirwa na atui twina mathina jangi tutakinya ja Singapore no tu already revolution yekwija batu ni revolution yeta already mbesiri kuja revolution inya mathina na contain ja maingi so twabati kwamba gucubu mantu ja revolution ye karabwega ya karabwega mbese cia kinya bwega no tu ni revolution mwanga na national government itonenkaira 15% no ina mari county 85% gatigwo nara so ikuona ni revolution kumeko ya kinya county city karibu ega kitu mukuna kuna conference ali tuba daktari batikurewa ukona sukuru inyamura CBC irasibite gwakwa no kuona irasibibia na nursery schools so ukeja kwithira twina thina so nande abati kwamba gukuria revolution akakuria counties from there nande tukeja gwita kima nyomba jare so twejire gwakira nyomba ile ya guru kwina thina ingi iguru cia revolution cia counties na mbesiri ikundura nwa rumatho rwake na Central Bank rutu kitira county assembly no kuwa county assembly bagitata governors bakagwa mbesi tiungana so ntona kwina anja kureta mantu ja affordable house kureta mantu ja sa abatu kwamba gucubu thina ijire aja so mbuge thirikari ira ne umira raini-ine na ekuma raini-ine miaka no ntwe kwathana miaka 3 etigere miaka 2 baba ngwiba kumenya utike ntuge akarika ikietumio kuna thirikari nandi yete ku advertise ya advertise renithi kuma ntu kwembere kuringirwa kura ya advertise mantu ja barabara cia Meru bypass kuma ntu kwekujukia kura so thirikari etuika nandi ekaragia urongo no tone tonyete no urongo nandi kietumio kuna garaki ja Meru kwaria ukaigwa akiuga nandi mbejete gwaka state runji no ntuna kwa netiketio urongo na ariona nandi urako mi ni urongo buka mutethia no tunobu amutethia yukia pawa mena William Samoei Ruto na aeririe kinya thirikari ai temu mwananchi yake ntira uma kwa irwe noe no ntuna aeririe thirikari gwatanite Uhuru na Raila
aba area na aba tunya thirikari so no twakarira nyume Uhuru aisidhirete Uhuru ende Uhuru atemenye aisidhira Uhuru nyumene kumbe mtu ndu makwiri au batani thirikari na thirikari yasindwa ni Ruto so ndende kuga thirikari ijiriku kinya kuya Meru Mumeru tegentu atethekete nakyo no tegentu abatigwete rimana no ntugatega mbesi miaka ire tutigerie igitari thira miaka iri kinya tukuga ni thiere yakagwo tuko na muthenya ugo no nete thikaro ndi ura yaki kithira kabarabara gakuma kangi gakagwa kuma KK igweta Mworoga ka 6 km mwanka na arua kagwekirwa Bacon kena miaka 7 so ni atwendo gutwonia ugwe Meru ikaciti na barabara ndu kare njiga kwa no tuku gokeja cio ringe tongo core mbisa no nturi uri antu baria gatukwahirwa na ikitu mbatu tuthura ni atongeria betu no ntu atongeria betu nabo ibo bekirite muntu uri inya ari orongo bakaringa mpe na muntu uria kethiri bakomugarukira ba mwira no Meru atwirite mantu aniri jatakarika no atwirite maromba jakeja state house tutijonaga no atwirite bobu bwakarika na tutionaga kana bakamugarukira ba mwira itwigirwe ukithoma kobo tarubo nara nyamwira itwonie njira ere thiri ere bo thiri ere kia so na ndi ati no to MP na baba te kumumiria na bate kumbo muria biuria biu ikietumia ukarakijaga gutwariria orongo no ntware one jauma na ndarejere gwaga aginya akarara na state launch so kauga na ndiraretete naretete akatho airstrip naretete thoko ya koromene itandiri million actually umanto yegithoko don't you think ekethera ikegu na Mumeru ina big way thoko ya 800 million ne na yu ntaigwe jeuni ginya na China president no withe na wa miaka million 800 million thoko iwe toneka na ndendo kwira na fact no tumpume terutero seudimenti aboge taisti ende mono taulie kwa ira nkara mono na ntinde inkubu thoko enkubu contractor o iyo aka etagwa kithinjire ndibu na thoko enkubu kama tete more than akwe 600 barabenda iria ku na thoko eu yakirwe ne kithinjire ndibu contractor atumiro ni 6 million lakini ikwairwo guku nene kuja kwiro twakiro thoko ya 800 million ntona mantu jeju 800 million thoko eu nonga ntemenyane ni ekwendia mbinonga gutwike nonga gutwike kinyangare tukagura kuninga koromone kinyangare tukagiraga ndo bionde tukagira kogwa atwike kinya sibitari iriku no nturi uri suari kinya muntu utemetho 800 million actually a million mana ile gora ya ina 500 million ndio thoko yuri kaikethuru kariate no ntunindi yongete nthiguru ja Uganda mbetete Tanjinja ndona thoko enge akinjinja au Uganda thoko eu ura yakinte kuthogania kwi thoko enge ndanona yakimwakere ju muthongi u lakini thoko eu ndogeria kuria itatumira kinya milioni 130 lakini ya Kenya uriroga koromone 800 million so batu nkuromba atongeria ba Meru please biuri bimo kinya kethira kinya kethira bwedo core na kinya kethira no kwenda kuona kiro kwenda kuona so please tethie ni Meru uragie ni biuri bimwe kwe mutongeria ndenda muno kumegoro MCA wa Bogeta West DMK no ntusuare turoragia riuri katurogi atongerika barugi kana nimbi DMK wewe nkano wamba kuga nande akuthuja thirikari na kuona mantu jerejo ndeja kukarika na jerejo thithika utigi ntukikanderivo kinya kimwe ni urongo no tutomba kuja kwandira urongo igurura bungi so batwi kwijo twira ugaka airstrip ugatwakira state launch na ucheza golf nogacheza golf unimetete kuma Meru gweta Sagana state launch utumirete mathaja maingi iwana ndafawa kuma gweto na woni mbeteteo nimbonete state launch mpingi nimbonete Nakuru state launch nimbonete Mombasa state launch mbetete no nimbetete eje gwetwa eu Sagana kinya Sagana ndadirezete William Samoei Ruto musemanyo tweno ndadirezete mantu jaja capitation eje skuru ndamwira mwesimua mbesa no kiria minister of finance mbetsi kinya sukuru ana beto baanire lingi kareka kuija like now kwina crisis
masukuru kure mbesi te kumba bate kumba oranithia Sure. urija kwethera sukuru iria mbere dio thithia rambe principal wengwa agitangiri magana jaira account ine agorire ana irio so kwina na ndi kuria priority number 1 ni state loans kana ni sukuru so ayere to au sagana ri kana na akuru no to betaga na akuru state loans impact yo ni mbi ndiraria na atori pationa watinda kwa eruanga mtu agikia ngo state loans ina ko igwikwa makara otejo kutoma rwangas kuterio gasa pura ekurea maria jareta kwa ne company nene yo jareta ku so bati priority yetu state loans priority number 1 inkara nkiugaga batu njire kuma sagana makutano kuija Meru barabara ego gatega nyo ina pirombo kisa meguka nyo ina ntigiri mwea nyo ina kurimo musere nyo ngari chetu cha mera igokorokera marigo nyo marigo ya gwetera nyo into bionde ugeta nyo mbese road ira tu ina yo kuma Meru mwanga makutano so barabara edi kedire ito kwerwa iye ndio karenji pika up chetu cha mera itige kwedyo jonto chikwedyo ngari che promox itige kuringa na ora ikuringa nukwigwa ekandu karenji kinya batu toreisisiro gota Nairobi lakini urethira barabara ichapati igwekirwa urethira ni maraka jana ndingare my wife ngare kwera era araringite rinya na bothithia batemete nuntu bari yabatemo bagatiga batekirite rami na ndiko kinya kamungengo kara ngare ya rumo rutere ya gituka so dinera tu inayo te state loans bwana imana dinera tu inayo te sete dinera tu inayo ne batwe ana batu beto bathome ugatindo twira atiri no gutwakira level 6 lakini ere yo rende level 4 itenda itempende ite aspirin kana sindano so kira twenda terabo ne ogo wete sibitari wone services otiritwe watirito wone mbe obwe wa okabua tenda komenya wa bwera ku sure murimo jo gusumbura ija sukuru mwana ageta sukuru mwana okuwa akathoma na kisukuru nitwe actually ngudile ni manto ne yage skuru inconete on several occasions te kwenda kuwa ni only dated demonstrations kichukuru but concern ne kwimbi no arena thina na kanyakine the principal na chukuru ingi imbi bibyo thina ni arimu bakuretwa baraba te kwendega kana imbi onto actually maandamano ya machukuru ti southiment yake yetherite yake oneka kunto kwinginya kaunti atharaga ni dio kona achiari bakwandama mwarimu unete thina bibyo yongwa thina uni mboragie ndoririe kiuria ndago guncokeria ugo mwana oku ukureta kuma kirasiti akugwata max 350 ukumureta skuru ugucoka principal nawe akwira musiari akwingana kaba gakiria fees musiari akwendia marigo akwendia mpempe akwendia kira nakyo nginya nguku akukiria fees yera musiari agwita ngugewe mwana no mume akuretera mwana no mume na akure fees in time mwana ojo bokeinga skuru akuja nandi maina kana ndi no ferete ne mwarimu no nturethira arimu beto nabo the problem weji merifaga kiri national government nuntu national government kwigintware edithagia AI eretaga gitagwa AI itu tora tugura turam office-ine tissue to sai to office nambi leu AI yeje thirikari ni eberie mo office-ine ugeto office-ine je DCC ACC county director na director by education ibi eberwe so sub county kana county director nwe munene wa principal kuringana na rwangiru bangiro ithomo nwe munene wa principal lakini nande ofisi yewe tena tissue etena kinyaga sai nande urithira kethi sub county ari karakeja maybe tetanguge school for 16 years then high school sub county ari karageta principal office ne kana wengo akeja school ja school bat kara office ne bakaria akona ngirisi yawe kethi ithate akanenkerwa kumagana acio so the time county director kana sub county ejire mbesa wani principal na nwe munene wa principal aye wathate ko puri atemenya wa QC principal uju kinya principal akakarakaja biumia biere ateja skuru ukaikagia mararame ko jaja ukenda gate gutano anyway no to baba ne asore no ko wata na ndi
brea sore na ndate komba ko musamon amukabira nonto amukabira na weka nyamuka gakura so ukeja kwethira skuru isigwere ukeja kwethira skuru ja Kanyakine ari na ritoto rofanderi neri na mini ya 9 skuru ya namire mini ya 4 na ritoiba na mire akwethirie ite nonto bwa arimu nonto bwa principal so oni kiranda ndaonaga ugeta kuri ugatonyi na record kinya mitandaoni Kanyakine boys niyo number 1 go produce the best daktari Dr. Dene Kenya Karau number 2 ni produce tekiria Kotobiko na wakiri baba ingi bathomere Kanyakine so ugeta Mombasa ugeta Nakuru ugeta Eldoret product cia Kanyakine wetokera kwa ndathomera Kanyakine so sukuru ege eri ndene wondi kwa yabogeta yabogeta east na ndi sukuru ege kuthira BOM ete kwaria aciari batakomenya bathithia ate na nindi aja so ni kietu mina jukiria atua na te sukuru yu aki te Kanyakine kenda jukani atua kinyandare ndi ndajukia atua ni kenda sukuru hiji to kwa to yeberia mwalimu uju nonto mwalimu uju akarao tore sukuru ego kire geta na mbere kuthira so ndira jukia atua ndira ta aciari ndira turamo boraisia aciari na mbi bareja turaruma mathege na vuvuzera na mbi turandamana mwanko ofisine ya MP Dr. Sandra Kimweti Kanyakine vengo reto tutenda gutonya skuru ndene nonto bwana tutenda gwintafia katwa kinyire ngetine toga mwalimu aende twacoka twetakiri kiri ofisi yetu ya MP nonto nwewe na uge MP nonto ni kithomo sure nwewe na national na skuru ni national so nwewe na uge bako change ya principal ku akawa na ru anditra principal mpeona kutekararagwa so turastrin lakini leta mwalimu areja kweberwa na tie sira leta mwalimu ngi mwega muno Kanyakine bwana Dickson Gitari sukuru na arua ugeta ina itete ana kwe etete akwe 600 something minisco tera within miaka hero kagwe minisco Kanyakine yito le choke kairi nuntu tukona kugira gwita na ora kuthithia ndarene ndi twarona mwalimu mwe musomali kuma Somali eta kwasani ara tora kuruma na akiuka kaja bwatikwa na sukuru na amba benu kauma na kamba kibete akauga ubura ndona buriti kinya sibo uroka bwa daga kauma mandera yora toriti yani imagine wetete kwarire mwana oku na ngiri fisi na kafisi kaka nini ubajani ya mwana ukemetho na principal akaga goria nteku mwana omume ukwareragie kakoro wendete guciara kia utwendete guciara kia sukuru ere nama irathira ndirajukia tua organize community na antu turathithia ku nonto naru kwenda utongeria bwa bogeta East DMCA kinya kethiri kwenda bo utongeria bwa DMCA skuru cia thuri kuthira like skuru ingi kuthira cia mote okema na skuru ingi ukethira skuru na 45 skuru yonde mote okema secondary ukeja kuthira skuru je uke kuthira na ndi kinya ndeja kwewa gitiri ndeja kwewa giti nketheria mbi nkawe MCA wai ana baba nkabate diate so ikietu minda umete na bita nesiu na muthuru na bwana imana kwire utongeria bukaria rwiro boriri ugo getwe kigwo nekere tika muti gakwa ukarega nkarira inini aja ukarega kaba distance ku kagwona are oni mbere kamba kujira kamuti na are gwite nkabe distance ku na kwa le beterete so utongeria babo getaisti ijaka uroretete kamuti kinyoro keja kujukia ai na kibaro gikiumo nonto akabo kaba distance MCO uroriku acokeje thirewe mwambiritie so kiu kuga nandi antu babo geta ukeja babo geta tsukuru aki twina mathina maingi muno actually natuketha tukiarakia mantu yegi thoko chia marigo onto thina actually I think Abogeta East is one of the biggest ones na kinya producers ba Mario lakini wena mathina kathomba yegi Mario but imbe yete au but mberebu no ethirite kinya we supporter former governor Kawira Mwangaza ateke DCP na kiama kyake bwino chore bando nwe ivara kia kana what exactly in fact mutongeri ugu rira twari nawe Kawira oni kiama gyakwa kingi na thiti kia bugubugu Kawira na ntethetie bugubugu ire gutethia antu masinani gokoreje kurubangi barairi runyomba naja na kothine na kinya gutetera kioto kiana nontu ana rimwe ritokethira mwana watigirwa na ithio wana na akuire
brother kuna akwire atigana baba nini ukunenkero ana baba antu nago bakoro bagaira munda jwethe ukaithie baku nukaringanira mundu ukaithie baku oro kugaira baku ukagairana na ndi vuvu ni etega mando je tukuga this not na no kuendelea na ngwe no tuendelee tena ngugi membasi bali kuo kila mahali na ni tuendelea kinya tuinega mpaka kwa high court serure tugambirana na bangi baba ingi muno kyo tokya umuntu so iyo no tudithagia kawira igitari uria vuvu na tu supportete muno na tweta kinya tukeja boardroom tukanywe sai tugeta residents na twa mwiro ntwa akatudithiria so oni tumi korone kwora ngayeyi ndathura kawira ura ndathurire mukeki mukeki muntu kawira nuntu itwetaga gwa kawira na rongi ndiau eta mukeki chief of staff amwira antu baba chief of staff rigana former chief of staff nyayo no constituency yako no constituency yako lakini wondi temwe lakini tumete South Imende mbati ali tutenda na tuthirie mantu jarante kariurirwa nuntu ngabana ari ugajokia wowe vuguvugu ni ambeja gwe mbasari kete gwe mbasari kwewa mbere ni ambe nenkero mbasari na torongi jaja anto ne witness bara bavuguvugu bana nkero mbasari then from there vuguvugu ikiriana egatethi antu from there baba benge baewe wasoka kerwa mwangantu kwe mwe msoro mwe musoro kwa saura aria kyo manirie era bwana nsamba mbethi amwira ankwire thirikari ri kosi bibi inge muno iketumiega Kenya Police nje siraewan nje sieruje na Kenya nabe na bibi inge bya nyamwira amwira nandi batwi itwethu gikosi kimwe gikethiri Kenya nabe no kwigwa tiga gututhura nuntu kinyafta kwewa nyamwira itweja gwe basari otyo twahewa jero antu baba baswire mbesa bete bagatethi antu ana baba nkubwira na antu baba ngi eta mbesire riri tesiga tukinyira so batu twagethi na muno personally na ndi kawira atari na thina na bautwi na atari na thina na muntu thina ni antu baki na ndi kwambiria bwana Imana nuntu anda mbere anda supporta gantu muno nda supporta kiraito nga supporta kawira atongeria tu supporta ta bingi muno na bamunya bonde nukuona the other ndi tu na babandi ko na bamunya ndi kwambiria gutonya ngiraundi ndi ndambiria kuromba gite gyakwa ningwa ndambiria othiuruka na ndi nuje no mwanka ngutonyana na antu ngweta yororo ngweta gaturi ingweta gaturumbari ingweta kothine ingweta maujere ingweta etinda ingwitia na kierera ngweta gituri na ndi nagatia ndeja kuja kwithira antu bara baingi baya bambira batuthine ratuturagia ne aja kintu giki twathethe twikawira weta barango kethira antu baikura tutona mutongeria guku muturo tureterete gantu gakaikawira weta yoruru ukigwa tiga kawira riri aria so ndambiria kuthugania ja muntu nuntu tika ndathuire kawira ndona mutongeria uju meno tongeria tucwaga by the end of the day tirietwa ndona mutongeria uju na thithitie mantu amanene muno pengine antu bamunjanja bari ofisine kana bari ngugine unda ukiria thimu kawira mbije na taga weru TV na kona ndokiria thimu ni muringirite maita jairi nandi mwira mamu na weteka atajukirie thimu maringa jejo jairi atejukitie thimu nuntu nani akija kwethera gitine itwari tu dipa nuntu nani ndari ndi kuona kinya nini ngwa indurire ndeta sendi yengi ndambire kuwa kawira atebui no kwerewa lakini mberere ira twetenie kawira utira tukosera nende gutangira undi ndrona ngugirite na manto dira kuthithia uri ndokirie thimu ndagwankaringira kawira thimu murombe musama mwire ntaije na njireu andrombe orekeri nuntu kanda joinira antu bangi bakiaragio uthuku ene ntingira undi ne menya manto jaja uma muringirite maita jairi nani tumi imurekerete na antena thina nawe wina thina lakini nantu baki babari bakiriu bari bake na bobo untina bono ntu batina taito no tebio be na bio na ndi gumenya baro teno tugita nabo kaino nturu njira yao ne thirire so na ndi urambiga gwa buru ndakosere nikawira mwangasa mwemba tikuira pore na ndekere nuntu ngotangira undi ndethira kweri ngugi
ura ndathukitie teu gukari wow na tukelia manto yegie wandi ku ya Bogeta East no supporta Mwirigi Karenga lakini thai no chincheti yo stad no totwe mo support imbibia change ya the last minute imbibia to mauru uria kure anyway na no direte ki support anto oni 2017 nenda supporta Mwirigi Karenga nenda supportere na chinda asinda kura na Mwirigi Karenga no moria muntu kinyo uthomi muno na ndene ya bondiera Mwirigi Karenga na ndigiri ijiri na ari mwarimu Kanyakina high school akiumeja siasene so na distance ya Mwirigi Karenga na gwetu ne kiwondi ne yonkwe na distance ya kuma kya ungi uri kuna gweta au angi but undo support Mwirigi Karenga atonya giti gitine ninkwiriro ririkane oni ngithia vuguvugu tagia vuguvugu no tubotethia anto sure so akojukia giti wathani ne bugu wathani bugu bwa musumburire muno wathani ne bugu ibwa muremere na gwatwika every corner anto hapo complain unaona mitandao Kanyakine bakiuga Karenga aende weta barango kethira anto bariuga Karenga aende weta yoruru kethira Karenga aende nuntu nabo Karenga na chokere na ndi gwatwika most of the time na erembisi ati concentrated ene wondi yawe na ngugi ura anto berigirite tecio na kinyani ni ngwanda atakando na ngugi ite gwetora kufai so na ndi Karenga ni kinyire gita kinya togerio mo support anto ba Bogeta East ba murega barega nuntu baregere nyamuiria uritu bwa ngugi so na ndi gita riri goni ndauga kanjukia atua ndikuona trend ire ijite ungi urejire bwana Harun duanira akojukia gite nawe nuone thank you TV ne ndauga Harun duanira no the worst buru uno thithiriti ya Bogeta toto blackout nuntu utigi ntu kinya kimwe kana murano kana mbario kana thokone kana market anoneka ukinya ka sensirie njira au maira bo mitungu akajukia matirondia kena ma ugorwa kena miraka iri so akinya wondia wate oneka aburu ukinya nto bariuga mbu pengine kangibira hapo ate kwenda kuroshoka kuromba kura kairi so oni kira kwenda kwira my brother Karenga hankwenda mwira bwa mbere me mtu natarama thabu na turekerio tongeria batwi antu ba bethi turejire antu ba barari jani ndirari ndereba antu ba bero beje barombe gitikira kya Bogeta East nuntu for one ntikuona kwina kiatho kana antu kana imbie wira tumire antu Karenga soka kurene kairi nuntu gute muntu urejire amwira nandi kana kiatho antu beja Bogeta East ja kwawe mwira nandi mantu jera twakuregerete nuraja thitherie njonandi nukwero njonandi uti antu jaba uboneka so antu bara ba muregere bareo na mantu jera bonete jate bui jate Karenga atathithia atathithia jabua nandi kuja gucoka kire antu bara ninga iyora wire wikuringa ruthingo na nkundi wengwo guciendera ta kwenda guciumisa wengwo nuntu mantu jera jatumite antu bamurega bare jareo na antu bara ba muregere bareo na intobire biatumite bamwakiusi utero bira jabionekana ati Karenga nandi akubwa kana kurekebisha jara jatumite tumurega so ikietu mkuga oni ku qualify kwewa giti kya Bogeta East one oni imbonete ge public domain ngetetera mantu ja maingi oni arampumite nja na skuru era ndaitaira ngugia gikuru nenga skuru yo ndatigire ndatiga antu bakwa bandiki ku permanent ndaja skuru ya kanisa ngi twanenkerwe mwekuru ari chairperson na ndanenkerwa do development ya Methodist twanenkeri ena ana batiginde kinyana thate skuru turamyukiririe kinyana more than 200 na twagurira kinya skuru mbasi so mberembeja kiri antu kubaromba already undi kinywa inkumenya mantu jara njiritie na mantu jara jagantethia oni kuona giti so ni kwenda kuga thiri bwana imana ningutankira mami betu na ngota mirigene naku Biblia yuga urauga no mwega na metinde ne wene guciagia ciagia ninkuga oni tikan kuga ndo mwega muno nkurukie babangi lakini
Oni kwe manto ntienda kuringana na murungu okwa nora mbije ngai ntienda kuthithiria akari. Nuntu akari batiomba kuombita kiri mbasi ne skuru ndara kwa musara ngiri 20. Bachoka bampandika musara jwa ngiri 140. Nchoka mbezi ingi ondi fandi nayo chako bathithiria kugendea. Hiyo ni rana. Na maimamu na karake mbera akambira we nuntu maimamu no mukuru muno ambira onto eta kuromba giti kya muingi. Utege anto baba beria. No tege anto baba kawa uraba perekirwe ni tebireko. So kethiro te tayari gutethia anto baba. Ugwe tigana na itebireko, tigana na itebibi. So oni nenkomenya uma oni nkomba abogeta na we gwenda gwata abogeta. Nuntu ntwere ndendere baba ni mana. Oni kintu kiambere nkwenda kwamba kuthithira ingukarankiugaga. Ndenda kuga oni membe gwe unga yandere ndene kwa yandereba. Oni ngatika na produce ndereba kumangirije witia nga produce ate nga itandereba iria mwana mwari muyuthi na muthaka nkagura tugari tukwendwa ngiri magana jana kagare kau ndaija ndageka market ye mwicione ndageka kanyakine ndageka kaira mara ndageka mutio kiama ana bara beja na siringi magana jairi ndereba no kwenko mura mwico mweri eja gatinda kuthiurukwe na ngari ugorwa kana mwana baba bethi fastirana within biumia biire bithatu mwana uga kumenya ngari ndatirenia na bakinya magana jana kana jatano bamenya ngari ngeja nkaromba ngabana no tugethwa twena wegitere riu kana MP ngamwira na babo ndi ntirenete indereba lakini ndemeri evidence ibaruga kuno ndume gantu gako kanini naja nagwo tuongera na babo nei dense na jange ja mingi kwenda kuga nkauga gitara kinyaja barabara na uranto nkabathithiria mantu ja gutiritagwa as much as tuhete rayo kuntu butetera bwithar bwina thoko ya marigo ndarene inene muno lorichi ya kuma kuntu mwanya mipango ya rimi baure onto gwe barabethera bakiura ruinya na mauri becho onto broker ya kana muntu yau akwirwanga kunenkera mbia no kenda kanore murimi wa marigo taking into account that abogeta is near mariupo nene muno ni atabakethira baite tukakana ni atabombe kyo kiu mburia kyo kiu kithugana ire rimwe nkaigwa kurira nontoni personally murungu na komenya uni ri kwatwika county assembly yetu Emiru ni kwariria mantu jinto bietu ndi muntu mugwita kia Ayubu bundi na speaker wetu ndamwira bwana Ayubu twekanya twenkubu ndamwira Ayubu ntaigwa mbirwe mariku kana marigo jakiarirwe county assembly chatengerwa mbesa chatengerwa no ura barabara ikathithagua kana ura arimi bakate bakono uteithio thina I think ndene ya Meru County utiangi marigo jari magoja abogeta wondi nuntu nio abogeta ni kamatete kama sege muicione necoke kamata mwanka kanyakini na especially ndarene aranci ariri nuntu komburi kiuri giki tumindathe kana aranci ariri ndarene marigo jara jejaga iu no thoko nene beja nyamwira kinya Meru County almost yonde kuja ndarene lakini thinerea tuonete kana thinerea akariba arimi ba marigo bonete nire ntije na inangi onekera tinga komene nunturi jandarene ukejandarene uri jo kethira aguri bara beja kutugurira bara bagiku baumete kitengera kithurai bakauma na ara kibira na kagwangware beja bo bagatirima na tirum beja tirum bageta kemsiro bethainya bakamba kuthithia mucemanio tirum bakuga marigo ibongwa bobu ni aguri bakuga marigo rojo tukagura kuma thaa 5 na erigo tukagura na 150 boba keja bagitete na bari keni beja bakakara nyomba ciao bakanyomba rigi vasti bakamamba bakamara thithano na mami beto na marigo na baba beto batandikite marigo kuriku nandi makose jara jakarikaja manene ni kwethire erigo beja bari onge bandike erigo na kila mukigitagwa makapeni beja bakandika John betagwa George Kinywa bakandika GK erigo riandikirwo GK ikomanise erigo riu ritiomba kugurwo imuguri ungi ateja nuntiba ijene no GK yo boi bare no kone boi bare keni ndi tuterekeni turi arimi nunti twagire proper policy kana tutena mibango emega beja na ne bandikirwo GK muntu akandika marigo jawe marigo 500 ijo akwendete kwijira Miru andika marigo 500 na andikire GK agatigera mami uju erigo ugakonja mabura uoge cyakwa jekagwa nara mutene juriku inonga are kwerunga mami no gakonja no kathithie choki ikie nara mute irongo kuria ugo nkakugurira ngukuri tukajandiria na ngukuri engiri
ngakwa ngiri wa mpanguku inatugwitana kaire mantu nguku teni mbijura ngakamata Exactly. so beja bathithio u indi on top of that antu mami barea bagacoka nuntu naandikirwe nayo wakabura mami uria igore kwamba despite kuthithia mantu ju jonde erirwe kwikia marigo na gukunja agacoka mbeca atiriwa muntu uretire kirabuni agura nchobi arugithia nyama akara mwanka thaa kenda amakire mwekuru irigo thaa ithatu na mwana tendi arengi ya thaa ithatu cia muthenya ake makatindi kakathiuruka thaa inyanya nusu thaa kenda iruka gwete njara gakiuragia baba ukumbonera baba uria ukari na ngui tune so uria atamwa mbeca rirari ndaririicirwo thaa ithatu ageta kugine ingi so batu otegukuna tuitumiro buthuku atongeria betu batu tujari atongeria betu assembly ariria kuthithwa proper management ni undu kija kuthia thoko cietu like now ndatetete muno TV ni mpingi muno na mitandaoni ukija na ndia gukura bwana imana mbura kia yetete kwambirie na thirikari county government iruga ni gukorect 2 billion mbesi iri gukorect 2 billion iji na ro gukorect marigune thoko ni ucione kuria mama bara bothe na tubutu tuna twayeru indi 2 billion iri thai ya gukura thoko iri ira ciaka gwa itojura imwe kama sege tojura ekurika jabari kioro gutekio barita utirine na mirango ne nduka na gutindikana gutecwo kura botecwa na aja bakwenderia ntere intoboru ni jangurwe iri gure ngwara kwenderia ritigwa na muntu na kuriwa muntu ro county council na kumiria kuja kumugitithio goti ariku ukeja kairi ndarene the same oja muicione the same oja kanyakine the same kwanza kanyakine no the wasi ntu thoko Friday antu beta batagara kithakene wije wone ntuku mori ungenau wabogeta east wone no thikiria uro yukirie kura cia antu baba haru nduranira ato aongei atanoneka kinya county assembly akiwa Mr Speaker kana antu betu bakumia wetage estimate budget ye kuthithwa utio thoko itengeri gwikirwo handiko itandacwa igitare gukura kana gwikirwo estimate budget ya kwenja bioro na bathroom no ntu mwami uro kurete erigu abatu kuja na nguye masondi jake thera bathroom mbega na mbi ndi erigu tiakara gucoka njara pengine arenda kuja mutindwa kuthithia shopping abati gutonya bathroom akeria gekira kaguo kana kega agaproceed mero akama mero akeja acokete nja ereretia riku no turona kuthithia na ringire kura na nakuria ukoti na bati kuona services yu lakini weja kwetu jaka gwateja nirwi so kwina thina ya thoko cietu ya marigo na imbareti kinya na wazirio marigo imbije katangu gena taga TV katangu ge imbareti twe metongo mamborezi ne jambiku musore okwa ndera katangu ge nao South Imenti mbati nene mono ina minister nuntu ukwewa minister wa agriculture na umete sana rutero metongo na ramari mukwa jari mago wana katongo kinda mwira kie wakira umba utigira antu ba marigu kikine na baturo kuririkana South Imenti ne kwariria mantu ja marigu kwariria mantu amarigu chakadithio kinya policies seria gakurukwa askari baba kaunti bakeja na bakabanga marigu wega tuga marigu kinyoka banga grupu C na B na A marigu ja grupu C ija 500 marigu ja grupu C ja B na ija 800 na gwitia ngiri marigu ja grupu A na jo itetie mwanka toro vanderi gwitia 15 mugori akeja tonyere nare na rakwenda akamba kuwa ndenda marigu ja C marigu 200 jaire akare ambesara akarumarigwo marigo magana jairi mami uyu akendieri go bwega na agacoka akanyirwo murigo ino akarikia ngwe mapema utukuthirikare magwa utukuthirikare magwa irigori na irigo narore karega rekendwe na beyire batere so mami beto bakothirwa lakini no kuona nande utikio weta barabara cia marigo me bakathithia mubago ju kinya kwa gwe mami ba marigo jaja kejaja kakita kwa these 5 shillings chora majani jogitwa mbeca so 5 shillings hizi ikabanganwa bwega linda sepirere yo ikeja kunenkerwa mbeca hizi ikathithegia barabara cia marigo sure ikathithegia barabara cia marigo na ara marigo kuntha ikurimi lakini ureta nande ugeta naja gwetagwa kathithine ugeta kiringa thai kabura kau karaurite kinyo tuguma na mbere tutha tukirikakia bwana George ngakwa akanya withiro kiareke na nto babogeta east but withiro kiareke manto petinel mndona manto yabata mno nende kunia amurio yo mario do you think na ndigurira twini othai do you think kontobone achievable nukona akauka bwingia wokumetene and are you sure kana
wisho otethera weche mana kinya na itili njirene weria kubwithia bo mya baba kuyakura onto bareta baka decide na baka wa 3 ura 150 kuri ura mana ile. Do you think iwi katero kaumba nacho regana nyamira kwena thine mira kwena katero mari kwena katel zendi ukaumba nabo kira kio tuma mbuga mantu jaja mtato eje kiure kiro kumburi mbere na tatu to mbona kana tongeria bonde mkarande musore wa tongeria bonde nuntu ukarenkero abogeta uigwe kwa kiumbe oteba kamata so kira kituma wondo mbona kimunya ukambona kimithiko ukambona kiroteo berire ukambona kwa kawira nambi mpenda ato gutugio sore kio mpendaga ntagona komutuma kano eta mpala arinda ariongete nona twarie na chief of staff bwana Bijiwe iturikenie na kuintonda murombete bia kubie jana aja mbini cia gwikira ruko ko ituije nene itwaragia inde butuma wewe ngo ngabana tutamiti ndeta nora kini kuthugania rujo ngakurukira ofisi ire ku no kurukira kinyo ofisi no tungatinda mutindwa so ngugieje ne raisi muno wena atongeria ba gusupport nuntu tukaromba utethio lakini narua uri toromba utethio waswa ndi banki jenge turasuite na autori leaders ejo tethio abogeta ici ukeja kwithira na atwi wondi banki ire kwira no mwanka butonyi bona burete bwithiro bona ngabana tumenyithie ngabana wondi banki twameta ngabana eja na ndi ngabana na wateja nuntu MCS nawe akumuthireteni ou atethuri na kura so kiu tumake munkwira riu oni nkeja kwewa ngugi ya kura kiu tumeke kisangiite so oni na ndi na capacity ya kura na ndi MCA wa bogeta ndako ariko ukeja sure ndathithia gukorea skuru je weke mutyo kiama ikuthira nkera ngabana na ndi na capacity mwiri wondie kwa itubangenie nju ndauge tukubanga kuona ndiyo rutererwa kathithine ne thito namu tuone ndiyo na police station cieje no kana ndeja ke principal jojo meru polytechnic ya ndamuromba kose simu ciakirwe kithatu kana na aria ithitwe cieje thitherwe no agetikirie nuntu akambira twaria tukari twaria na ngabana nani ndina through pass gwita kingabana ngabana mucore okwa ncoke twite nawe bari na principal ambire na ndi ugo kurumia na ngirinya hibatho maire na riku ete nimbo bange ora bwa kaka ndatambariye na tongeria bana nabo mbere tukwaranira tukugwatanira na mutongeria gwitikirio tu kose simu ithitherweku na tututhithia rambe tusange mbeca cia irasi utukirie rutere ruru gaitirwa rwanyamuru athitwe ntukwingi ndoragia kabori atiri kinya prison yeteje nuntu ukira gatuma mbuga kinya prison ya ndathuri ndari mara ndoragia prison ine je kinje thitwe nuntu twene ithakano kana police station ine je naja na cukuru imone je naja kinya na sono yokirwe na sono kana sibitari kawira aretete muto kya mayokirwe antu baba keja kwa sesi sabe sesi tumoke kuromba kabarabara aki gutwike batwi teku do kura twaringa ni kuromba geta kana kabarabara twithwe itumire ke barabara na litu advance na turi kuraja so antu bakeja kuona services ukeja kuona bara abungo bara babungi nau bareti nau ni uruko prison ukeja kuona hana bara bothomera TVET nau hana ngirinya bara bothomera nau ukeja bara ba mami sibitari mutu okiama ukeja na jangi ukeja police station yere tukita kadini nau bara bagwati bakeja kugwato leo movement yeu igakuria gonto kuri kugo gaiti na bona George bitikiria ndona twina ndaika inya bitikiria nkwena ndaika ithatu antu babogeta east mbui bakuria no support antu nontu thai wethira wichinja kia maid na imbi biongo kethiro kiwithagia na mantero bekira mawirane imawirane okaingia kana kinya we wachinja barabara wita oku oni ndari ndereba no tiringi wondi abogeta east ndereba arungama this time niro ndereba arungami na ikie tumikuona ndereba ora kuuro nuntu ndi urwa nkerwa ndeti ati unde project ya butu fulani yangangania no murungi kite lakini nkaboria oni ndaandikiye kuru ne musara NHF NSSF ndaragirwa na jura ya pension na ngugi unkometiga ugo pana imana ugo wamba otiga ngugi kenda we jo support muntu so kaba kwairwa bakacoka bakerwa kenywa tethomi kenywa kari lakini bakorerwa atiri oni ngi urukete ndiguru inya ciaome mbetete Kongo ndeta Rwanda ndeta Tanzania mbeyete Uganda kuigwa ngitara mantu athoko njinja ini mbikagia ntu no mbetete mai severally na mbere nda kama ta shonko bange banyamwira batua bakeja Nairobi Westland Lavington
igitaru ndo ndenda Rwanda ri kakwaragwa Kimiru no nandi ukeja kwithira antu betu kaba potoswa na kwangaratanwa no ntu nabo iba kumenya kenywa na kumenyeka ino ntu biatho bia othoni biatho bia gwita maromba gwita miranone nini ntu iroka mata na ntu irendene na ntu ibambene na ntu negi utege ntu kingi umba kwa accuse kenywa nakyo na hiki tumbetete baswa kingenyo bia kumbekera nikenda kenywa tigakuruke lakini aiswea uni ndiuga atiri nuntu tika nkwirenda uga urauga no mwega na metinde yugo ciagia uni tika mpumba kuthithia manto jonde na tika mbo jolinde ganene mbuga ndo mwega muno nkurukia bangi lakini ndikwira uni ntithithia manto jaja bathithiti kura yani gweta na kila kitu ndakira Murungu so uni ndiuga igitariri ndira ndo babo geti bagegendereba nandi ingweta ngibera muno kabera ukeja kwigwa ndereba nandi bwa ahewa ngugi oigwa areka kubatedia this time imana anto bara babo geti baringaringe matina bacietere ubo kura bote batedia kairi bagashwe ngugingi nuntuni nkomba nandi uga utumba bwa ni imana gweta kugura ng'ombe weta uga ng'ombe ndienda kumenya ekirimo biro riko ngina yaririko nambi ende weta kuringa kura utekara kuria muntu mana uga kwankandamia kwa ng'ondu kwa mburi kwa reso ugeta kuringa turitie muntu uju akari nikitu mindena kali njine ne kuwa gwetu ndarene uthokone akabendegia ntara cia matunda muntu antu ibete ndarene ututi jaga ndarene omiru au ntu bathoko eu natonyene na ntu babikibiki natonyene na ntu banduka natonyene na ntu bathoko au ntarene bori kinywa kariate bairinga kura baringe baimenye muntu mubi lakini wigu muntu magana ara kama Nairobi eja na mbesa ciawe tukaenda up kuthukia mantu na tutitetheka abogetega tu ntakene wale utukamenya nara moto kama kwina thina utukamenya cukuru yeun kuwa ta cina thina kiringa gutiugitika utukamenya kamurenge gutiugitika utukamenya gaturumbari kwina thina utukamenya nyanya nyamwira mbrinji ni gitukire nuntu barabara imwe ni kuthithia ndari ni kuthithia ngweta ngathithiria ntu no first aid igoro riunde ndera gantu mathikoni ngabera ndagasi moto thithi first aid no bomba gukuruka gieria na irio bia ng'ombe so na igwatiga ni ruburu lakini mutongeria uria wina wigitine antenda watu kagete kiu oni ndakiona nkambie vuo ambievete I would better gaba Murungu ataithia ndeta nchindo kurukia mantu je athithiti thank you bitigira twithira twegera tantau na twetera kona kwa K United opposition kwina tuthina kana kwina to cracks ntekumenya ni ate DCP githiri nyawa kwina thina ndene kiama kenu ndu atwe buwa nchokiria ringi onto batha chetu thank you so much non to pokwithira kiona kanya kwa na batu na mutegeri anu tuta twekaira gatanta kiro ria rwetu tukari na Georgia Kinywa ura yekene muno actually baraba ngiba wiche ya vugu exactly exactly na kuma wadi ne abuge trace narane ndi twetha tukera ke mantu igi siasa ire chithirite igita na mbe na Kinywa wengwa nende aendebe ne kithurano kia 2027 na kiru ya iregete KMC ndene ya wandi abuge East all the best bana George tuketha na tuche mana gerengo na chekinya tha mwanja no ntupande to chaweru tha mugwanja ungetwa Phineas Imana ni Wero TV. Kegena kia CDF ikiarunge kiro ikoti nene mweri jwa kenda mwaka muthiru nyumene ya ejana mwerekera kienda mirandire amberete rungu rwakyo yambereke gwikinya mweri jwa 6 mwaka twetete abunge ibachokere bakurukia muswada ja kurikithia kigena giki ende koti yarigeria rais atikajwekira kirore mwanka egamba riu rithikirwa na kugitwa kama hakuna kwa public participation. Unajua tunaitishwa minutes na fund accounts manager lazima atume minutes. Sio mimi, hakuna CDF after June 2026. Mwanka nande kigena giki kithiuronki mpangaratano kumane na nkushanio iji ende abunge no bakogitithia ngoge mbeca cia CDF na ndina cigacokwo ki ministry kana treasury cinenkirwa ministry cia macukuru kithomo giukwa Kenya
na kinyage akara kwa just na kokara ochinchwa mbere matoka lose 2.5% hizi maoni yako ningekwenda kuga anto 2.5% hiyo heshimiwa wetu wa National Parliament ibadhi ya sheria ekuform kinyambodi primary schools kendago kumurikira utumiri mwerekera jo kigina giki na urikithie bwakio nturene gwatanira na mwandiki wetu Anteto Muthuri Muriuki ni aja Nteto na Wero TV na Wero FM kwambire Jumatano ejete kirerogono ro mwanya kioria kia CDF. Nataka muniombee. I'm going through a lot of problems. Nonto mwana gori sukuru ayino karambeta na muratu kuma kiongo utenda kuona mwana ou kuma Nteto rikari kantorene chietu ire twede na mwana nonto akonjira tutenjagirwa leuda ino bakweja nonto itanenjwa lewa na mbuli aula ntiko meaboka ro karinjirani eu nonto yonde enjoletwe nonto tutanenjirwa barabara tiyo kuma tutwere ona babongo batoraje batori atire netodura nagani anto baiko batoduraga na unjira iwete tanenjwa weta Kimanthiguru na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi mtu kama huyo apigwe risasi miguu. Nteto cha Wero chiethero ireo unajua mtu wa Soprano nani yule wa nyinyi anaulingana niko besi mimi sina besi mimi ni noma si noma mimi ni fire si fire Kirinthiguru aria umaibubu kwendeka nkurukia jangi jonthe batu twithara tureo hapa ni one time hapa tigani ya East indire byure byaku bikwenda machokio tukwenjenjera na gukuretera jo chemania na baraba kuretera Nteto cia Wero iji ni team ira tutinoga kuria netunoga gukumakira Nteto cia Wero itukuretera uraikarikire aki ende nkurukine tukuretera gitumi ikarikire community ibedre to barisete alam intuko chonde de mwana nusu chiogoro na daida tuna nusu chiogoro kiri station ya kwira wendete Wero TV romore rwa Amero Nugushwa kilori ke road show ke gugutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio Wero Sounds twina kilori giki thongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wonde nturene cionthe wenda utungata bolori ejeri ngathimo namba 0707 065 000 na ugatungatwa na nonto Wero nioneto kwendete na gugutia kwa customer wetu kwina offer wajukie lori eje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Wero TV na Wero FM 96.4 wenda kubook lori eje ringa thimo namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werotv.co.ke notwe rumuliro Amero sitanagerie tigano bikangira chai munene ni dara kudhonkuma gutikutakanya litandoge kinyamorungole moritindore idari kudhonkuma munene dara kudhonkuma weta na umbire anda kaithikire Wero FM tutokusambere tutonkuma tule mutisa sawa litandoge tiga mama kumbe gatima iranjero Bale dara kudhonkuma bwana ikudhonkuma dara ngoire ole rugeni mwangare kare kugwatoke ni mubango nejo tuthonkume ujaro tuthia ntuko chionde makuma Monday mwanka Friday kwambirithenya cherukire mwanka tha mugwanja nikenda tukomba gukinyaniria modo tujwe tujwa kuthonkuma kuri na umithio tukachwa chiringi nengi nikenda tugeka kamuthitho ichija chingi na ugachora mbiria na uririkirie na rakini waya kagwatia na ubwana gatweke mbise kigatumirana aja moroto ni atiri ni kuthonkuma kuri na umithio mtu nongi ni gukaniria kana nikia tumwero FM tureja mubango jitu thonkume nikenda tugeta na mbere gukaniria muthene John tuko tugacemania kiarago tukioranaia ukuru na tukenete na tugwiritwe mubango jitu thonkume Monday mwanka Friday thenye chirukire mwanka tha mugwanja tuthonkume kuri na umithio tuthonkume Wero FM no koka gutamba. To get Cousins as your skiza tune, dial *812 *983 hash. Hi cousins. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi Makuzo. Hi cousins. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi Makuzo. To get Cousins as your skiza tune,
dial *812 *983 hash. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423 hash. Kionyo majanine, kibirichia, ikwachine, kadheri, mpokene, ndarene, marigone, mwankadharaka, dengone, kunde, Nowhere FM.